Oke, cito lam. Janji ngisi kalkulator kali jani. Pasti ngecek utang dia. Bungut sih ngecek utang. Kita mau ngecek kesugihan masa depan canggih kan? Leng, bumi gawat kene cinu ngidang hitung kesugihan lam. Memang nih kesugihan apa hitung cito lam? Kene yul. Kayaknya cangkel nganten. Lah panak panak cangkel kirim cang ngurin cang menggaya ke luar negeri. Beh, si mulu calon bapak belar cilam. Belar kan yang maksud cini nih. Man masan gumi corona nih. Cai nagi ngirim panak ke luar negeri. Nih ada panak cini di tu merana sama corona di tu lam. Wah, lemon nengah ini yul. Leng, mas cang nggak ngakan cino. Itu kan umpamane yul. Men kayang nih cang bonganten. Cang lah panak canggih gede. Yang itu kan hilang corona nih. Oh aja. Terus, yang pemakai ke luar negeri, engken san. Kene yul. Jadi kan panak canggih mereka ke luar negeri. Jadi minimal yo nyetor PC canggih 1 juta per tahun. Yang dua cang lah panak, man 200 juta. Yang dulu man 300 juta. Yang seumpama ni cang tasus cang lah panak. Bo 1 M cang lah kesugihan per tahun nih. Wah, keras hidup cieng gitu dong. Dah show tagihan cinenge panak nih. Emang kuat corona cieng lekat dan dah show. Nah, itu pun masalahnya yul. Apa dua nas nih ngali corona nah? Pangengat cang lah panak dasu. Elam, yang dak dicangurin, sing dak dikedo. Perasaan perempuan tuh nak rapuh. Sing dak di cuma mempermainkan perasaan lu. Apalagi cinagi nak panak anak kilang. Apalagi cinagi panak dasu. Mereka ada manusia John, bukan hewan. Mana kan jangan solusinya nih. Elam, janganlah solusi lang. Man, apa solusinya? Elam, jika nagi dasu ngelap anak. Pangsing dua ci, ada kurenan. Utawi memadu. Dengan do tunangan canda nih no. Man sing tunangan jangan ten. Nyen mana aja canggih panah yun. Elam, cuma cange ada bangkung musik. Kali memanaan, mulas ngelap anak. Dengan tuh aja cinge panak. Wah, cing dulu mau pelan.